Ej, what the fuck? Zašto igraš Roblox? Saftajte Vučiću. O jebote, evo ga ovaj lik ovdje, moram da požurim. Okej, nije mi pokupio loot, to je dobro. Gde si mamicu tvoju? Ništa, sad moram njem peške, jebi ga. Dobro, sviđa mi što sam uzao snajperom. Okej, čujem pucnjavu, čujem, sve to čujem. Opa, vato, pa da ste mi. Pucaj! Ja, bože. Čekajte se popne, ne mogu da ga pogodim. Ajde bre, crkni bre. Evo je mrtvo. Kako ga nisam pogodio? Aha, tu si, mamiću ti tvoju. Vi ubio me! Ubio me! Ja ne mogu da verujem da me onaj malo pre jeveno ubio, ne mogu da verujem. Znaš, ajde, kontam nešto da odemo tamo, tako da, ajmo tamo da idemo. Tako da, tamo je bolnica, evo neko je ovdje skočio, ali niko ne ide ovdje gdje ja idem. Dobro, to je super. Tako da, kontam ovdje je bolnica i sve, tako da vidim i auto, tako da, ajde ovdje ćemo. Okej, šta imamo ovdje? Light pack, pa dobro. A šta je ovo? Backpack, aha. Dobro, ništa, to je to. Idemo dole, možda da nađemo neki okej loot dole. Opa, evo ga, neki dobar loot, koliko ja vidim, 2 oružja, odlično. Ja, od dvojih. Idem ništa, onda idem prvo na ovog. Inače, zašto ga ubijem, a nema iteme, pa vrede pare, znači dobijete pare kad ih ubijete. Tako da... I kupete skinove, tako da to se isplati. Opa, eno ga neko. On umro čovjek. Umro čovjek. Moj ti propade u ništavilo. Opa, gde si ti duže? Umri, ubio sam ga. Vidimo što imamo sve. Dobro, imamo koliko? 2 kila. Joj, neko me prati, čujem ga. Ništa, ulazimo u kola i cepa. Opa, sam ja to vidio nekog ovdje ili... Ajde bre, cepaj nazad. Da, to je neki mrtav lik. Mnogo je dobro kada snajput ovako skrava ljude. To je baš zabavno. Opa, nova puška. Opa, skar, je li to skar? Jeste, kako se razumem u puške. Ej, niko se ne razume bolje od mene. Opa. Malo municije. Opa, snajper. Opa. Sad moram malo da pazimo, možda ima nekog na vrhu. Dosta ljudi se obično popne ovdje. I čujem pucnjavu, tako da pretpostavljam da ima nekog. Za sad ne vidim nikog. Ništa, ajde da premestimo snajper u primary. Čujem pucnjavu, mada ne vidim nikog. Aha, pa desi mi ti. Dobro, računajte da je on mrtav. Sad će ovdje negdje ti izađe. Pa, ja nisam napunio, ubio bi ga. Čist shot sam imao na njega, čist. Jaj. Čekaj da me umro. Sad da me ne ubije neko sa druge strane. Ovo izgleda jadno, nema oružja, ne znam da ga ubio. Aj, ubit ću ga pošto ono dobijem pare sa od njegovu. Da sam ga ubio. Jesam. Evo piše lepo. Crnac sa velikom karom, kill the Dennis, 1, 2, 3, 4, 3. Ali bar dok nema nikoga da vam objasnim o čemu se radi u igri, znači vi ste neki zatvorenici koji pobegnu iz aviona i sada na mapi imate poređena oružja koja vi skupljate i borite se da postanete posljednji čovjek koji stoji, znači Last Man Standing. Postoji igrica Last Man Standing. To su te Battle Royale igre, tako da postoji barijera koja se sve vreme sužuje. To vam je znači kao neki krug koji se vremenom skuplja. Opa, evo ga neko. Aj, stani, lebati, stani, ona će u bolnicu doći. Tu si se zajebao. Žešće, druže. Sad ću ga snajpu. Jaj, imam posle 5 metka. Opa, imam ja 24 u rezervi. Daj, brate. Inače, desilo mi se da sam snajpao, brate, nekog lika i sprdnje sam ga gađao i snajpao sam ga, o bože. Nisam. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ubio me! Ok, evo nakon gamea ušli smo u lobby i da vidimo imamo dovoljno za
za case jedan, tako da idemo da kupimo jedan weapon case i da otvorimo. Idemo open case i da vidimo, ajmo nešto epic, rare, super nešto, ili bar da bude common, ali dobro. Opa, rare, common, dobro je, nešto sam dobio za, zašto sam ovo dobio, ne vidim. Nisam siguran, da vidimo, za CBJMS, nikad video, brate, nikad video, ali eto, otvorili smo chest i to je to, ljudi. Puno hvala što ste gledali ovaj klip, ostavite like i share, zapratite me na Instagramu Dušan Ra, tako da